Triza balance yake ya 1 million iko 900. Akenya no mathiete na mbere kuria Triza kana rio na mifango ya gucoka kwa muthuri wake kuria Gatundu. Ona icio irio ho mashabiki ake ni makoro magikena muno thutha wa kuona uria egwateire support kuma kuri atimia aria makoretwo makimuyukia kuma riria agikorirwo agitariria mathina make. Wanja wa Nyarari ni agukoretwo agicerera Triza na Tata Esi mucii gwa Tata Esi kuria makorirwo makirianira hamwe, na thutha ucio Wanja ni atwara Triza out kuria akorwo akimuthomithia tumaundu twa miikarire ya kiriu na ni tumaundu twagegia andu. Ino niyo video iria atiga andu makiaria muno makirigwo how Triza atari exposed kuri tumaundu tatutu, and his husband ni mundu ukoragwo aki-invite andu anene nginyagia mucii kwao kuria Gatundu. Ino ni video iria agikorwo igituthura gicanjama kia miario, ona ndeto icio itahorerete. Triza ni akorwo agitiga fans ake na gikeno kinene thutha wa kuga muthenya ni ukinyite uria gukorwo akihingia kiroto giake na njira kurekereria rwimbo, akiuga my dream has come to pass song tunaweka Friday 2 p.m. Esi Wawili official, thank you so much for making this happen. Roho Triza ni akorwo akiuga ati ni agwatira wira mweru, another brand deal, another endorsement na kambuni imwe ya wendia wa migunda kuria erite fans ake makorwo makinyitanira nake na makeigithia na kambuni ucio. Triza akigwatira yet another win, akiuga muthenya wa Friday ukite 2 p.m. ni agukorwo akirekereria rwimbo rwake rweru, akihingia kiroto giake gia gukorwo akionania ati ni ari gift ahetwo ni mwene Nyaga. Oroho ni akorwo akiuga ati ni agwatira another endorsement, another brand deal kuria riu aragathiriria kambuni ino ya wendia wa migunda.